lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani. Nabi tarangimpen jima mutlak salawasna jaman tarangaob kangjeng Nabi dina sapanjangna jaman bin huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Sasato antara lumpat di payunan kangjeng Nabi sareng laleretara entep di salira kangjeng Nabi bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani. Tifayunan tipangkeran sami bae katingalna cai kahampangan Nabi tara katingal tilasna wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura zilluhu fi syamsi dzufatani. Manah Nabi tarakulem tapi socana sok sare teka tinggal kalangkangna kasorot ku panon poe katfahu qad alata kauman idza jalasu indal wiladati sifyadha bimukhtatani. Nalika calika kaum pundak Nabi sok ngunggulan nalika lahir jeung Nabi parantos kenging nyepitan hadil khasa'isa fahfadhatakun amina min syarri narin wa surakin wa min mihani. Iya hasya apalkeun tangtu anjeun teh salamet tina kahuruan bangsat jeung cocobaan anu jahat. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahami. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan
dina sapanjangna zaman minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani sasato antara lumpat di payunan Kangjeng Nabi sareng laleretara entep di salira Kangjeng Nabi bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani tifayunan tipengkeren sami bae katingalna cai kahampangan Nabi tara katingal tilasna wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura dhilluhu fi syamsi dhufatani manah Nabi tarakulem tapi socana sok sare teka tinggal kalangkangna kasorot ku panon poe katfahu qad alata kauman idza jalasu indal wiladati sifyadzabi muhtatani nalika calika kaum pundak Nabi sok ngunggulan nalika lahir jeung Nabi parantos kenging nyepitan hadil khasai sofah fadhatakun amina min syarri narin wa surakin wa min mihani iya hasya apal kentang tu anjeun teh salamet tina kahuruan bangsat jeung cocobaan anu jahat huwal habibul ladzi turja syafaat